AliExpress haul part 2. Drugi proizvod koji želim da vam pokažem jeste ovaj kao Auto-Face Tracking Selfie Stick Tripod koji možete koristiti samostalno ovako jer ima ovo kao postolje, ali i možete da ga postavite na svoj stativ. Mene je toliko zaintrigirao ovaj proizvod jer mi je bilo nekako too good to be true i ja sam ga naručila da vidim o čemu se radi. On navodno kaže da vi kada postavite svoj telefon u ovaj ovdje prostor namijenjen za njega, ova kamera koja se nalazi ovdje pronađe vaše lice i prati vas gdje god da vi krenete. A sad ćemo i da testiramo. Dobijete ovo kao postolje, dobijete ovo. Možete naručiti u bijeloj, crnoj ili roze boji. Ja sam naravno odabrala rozu, zato što je toliko lijepa. Ovdje se nalazi ta kamera koju možete da podesite pod uglom, ovisno da li sjedite ili stojite. Ok. Može se ovo, koliko ja znam, okretati. I ovdje postavljati telefon. Montirala sam ga na sasvim običan stativ od ring lighta. Sada ćemo da spustimo ovo dole i da stavimo telefon ovdje i da testiramo. Telefon je montiran na ovaj uređaj, sada ću ga upaliti. Znači, uređaj je upaljen i ja sad pokušat cimicati. Znači, sve ako objašnjavam nešto i pričam i ona mene prati i ovo je toliko predobro i toliko mi je drago što sam ovo uzela. Pokušat ću da ne gledam, da vidim da li će me pratiti. Ocjena za ovaj proizvod je definitivno čista desetka. Oduševila sam se koliko je predobro. I da čekam da pravim neke malo komplikovanije videe, to jeste da nešto kuham ili eventualno na nekom putovanju. Čak on tam imamo onaj daljinski za fotkanje na daljinu i mislim da će ovo super dobro doći kada budem pozirala na sred neke ulice i kad se budem sama fotkala, da me telefon prati gdje god da krenem. Znači, čista desetka. Ovdje ćemo završiti ovaj drugi AliExpress haul video. Nadam se da vam se svidio ovaj uređaj i ovaj moj review. Naravno, kao i koliko vas bude interesovalo, slobodno se javite na Instagram ili na TikTok da vam pošaljem tačan link proizvoda, odnosno prodavača od kojeg sam ja ovo kupila, tako da znate da je poprilično provjereno i sigurna kupovina. Idemo odmah da snimim sljedeći video, a vama ga objavljam nakratno. Hvala na pažnji i vidimo se.